Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Nakadaw kajing bong suntu haka jing panya dong party kam dong consultation kam dong kano kajing ya manjur lah dak mensim ka ba siong khia ni wan banbu ya ka resignation jong ki member jongka Meghalaya Pradesh Congress te ginang ikundu nang isakman hake kam bangiya hakine kisman tuan. Thank you my friend. Yeah. Presiden ke Meghalaya Pradesh Youth Congress MPYC Usamla Fernandez Dekhar minta ka laitering no pra 8,000 apuai ulayalami ki dekat ke MPYC syaka opes trekam jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ban mi lang no bat kumba saus pangut tam ki samla habakaran bat kilat pathai khubor Usamla Fernandez uyatu baka jingmi no jong ki saus pangut tam ki samla ke Congress napo rilum khasi jantia kadai namar baka parti Congress haka jingalam u presiden batemai kam khen ko di kisam laki badon hapo ka parti Usamla Fernandez ulaong baka MPCC haka jingalam u presiden temai kam don nong rem banyalam ya ka parti namar ka bu ya ka jingdan pisah khamat ban ya kimat bakta ya kipai ba ka jelah. So basically we have gathered here for a reason and so let me just introduce first each and everyone here. Here is a former General Secretary of Youth Congress, Meghalaya Youth Congress, and I also am a former General Secretary of a Youth Congress. So they are executives. So basically we have gathered here for a reason that since it has been a lot of speculations that a lot of things has been done today where we have gathered a lot of people, youth from all over the Khasis and the Jaintia districts. So we had tendered our resignation from the Youth Congress of membership and as well as all the primary youth members. So I just want to give this as the brief from my side, and I would like to speak. I would like to give the opportunity for Fernandez to speak on behalf of all the youths. Thank you. Kajing kublai no pai singi pibaro kublai jibun ya pibaro kipres kibala pelaj por knang menne wat lada ni pentip hai por iba kendiat kadon kadau balingim pentip haswa nak takadaw ni shim ya kene sanjang basnga we te kidon ki circumstance bangi habanya adjust kata te saisin nakaliang jungi ki Youth Congress jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress kalong kay kabas ngausi ba ngi haban aino ya ka kot resign na ka jinglong membership jong ka party Congress hoy da ka mensim ka ba seukia namar ba labun snamanta menengal adap keren pa hajing ya inti juga aku mu kena pole ngala don benta aku Youth Congress nadu senam arjar sam ter hadu arjar khat ni one ka week election juga Youth Congress first time in our state hakapor ba iba Gabriel Wala ilong i president kat banangnya kipor ngala nang jam na ka primary unit siya ka block level na ka block level siya ka Lok Sabha level but mentang adon ha state level balai ni niong members menta nimdei su ki general secretary lana ki secretary namar ba pikan mau ha ka arpo trik bala announce ya ka membership hangthi ha Congress Bhawan ngaru ngadon kalong kei bas ngolong kalong ba
ki klam kan jok ti ni na Delhi abang phone ye kinong yalam ki incha chungi yong ba ngila yak kan jok bat i president bathamai chungi kejeng sausi kalong ba hakipor protest hakipor rally ki khot pat ki kan mau nongkong ya ki youth congress ki member jong youth congress but hai ne por ban decide ya kumno ban ya chakmat ya ki membership ki klam kan jok te ni ki klam kan jok ten tak kamut ki penun kam tangi ha ki por ba ki don kam Henry ban rai kata ya ka lumpung jong ki samla ni ngim don bantai yang ngaro ipentip sisni hadin kakandai terik hagatu kakandai terik baga press conference haka arko terik te kine kijing yalan ti jongi hadin keturung ila persyang man pentek ngala ong pangala kentu yau presiden batmai pon pentek yakini ki kendrum kenram kumba piatip Henry Yong ngansalik shaman laki blok ban penbaik kita. Kapor kaya step. Kiklam penbaik kilaya sedang banyak penrung member. Tam sutau uba nang noru ngintip. Mentara lagi ke youth congress kam follow ya procedure. Anyone can be a member and can be the state president of the youth congress. Uno ubriu uban nawan nang noro ubade unong song jang meglia ubampat dan bentai haka youth congress ula menong presiden jong state lada udon pisah BJP ula men sedap yo kandidat mentah haka parti haka nika membership drive juni Namar kandan kata kriteria, you have to work for such and years to be eligible to become a state president of the youth congress. But that was kum kata kamdan re. Te kini ki jing sosi jongi bangi hab ban ino kaying kumbanga ong kaying jonga kidai kibai congress kiba board congress na do mensua nina trai shitom nakabantak ke parti congress hakine ki pandemic kila persyang menyerap iki samlajungi kumbala kren ki NSUI menin nila persyang nila don bentar ban wanra yaki samlajungi nasabah nga in charge fully ka Kolkata West Bengal nang ta katukat nengut na Bangalore ni coordinate mangi pat ki ngilala ban po yaki katukat ne ki para sama jungi hangte hadu mentang ngampat rilis ya ta video baki ai kejeng songo ki para sama yangi te kadbanang ya kisni niyo iba niyo snyo ba Fernandez udan pisah nem ban yang kumutaw presiden jongka youth congress Palay ka pisa. Nga nado Arjar San. Nga klam don pisa. Bat hadu mentah. Ngam don pisa. Nga dantang panyak banjang. Ban syakri ya kane ka parti. Bat haka por bangadon haka parti kongres. Nga da syakri hok ya ka. Nga da syakri hok ya ka. Hakino kino ki benta. Ndrai snau si. Bahakine kikendal sngi ngayo sngi na way perlok ba ukuli presiden hatau ba job dan pisana o ba job dan tharai u Fernandez te ula dan slam ha youth congress tangba kapisa te undan rai wala kataru ngala persyang ban convince yaki para member jungi bat ngila yok kajing karshan nadu lai tarik hadu santrik ki dantang lai sautli ki constituency ki bat tap ya nomination
pat hakasan tarik kesing ka bakado jan parok ki konsensi dak jing yatrilang jonga bat jong Richard badai presiden barim jong ke youth congress hakane ka state jungi nilala ban enroll ya ban file kita ki nomination hajan man ki konsensi hakine gisning yo iba kila persyang pan thame yo iba ana menin kum ka NSUI ro ki ong ba em adab disol shuai ka NSUI anrei ngan yitu epi hadin katno PP yo e katuka citi ba disol ya ka NSUI ka NSUI presiden uban syarai pengrup menin ula dapa ka citi hakapor shupau arbu praminit manstep hadin kata giwan balainya metu ya ka press conference abang ya sha kongres bawan mane ban lek tender ya ki resignation nak ki membership jungi kalong nak kata kadau ba menin u ban serai u de bandon ka press conference hang ni ka por arbaje tang ba khang ba te mulai kata ni su pentip ya pi knang ba pentip ke ika scenario te kay kini kijingmut kalong baik ba kikwa kini kilida kibadon manta haka parti kongres na iba kikwa mante banta siali ya kalawai jongi kisamla ayu i ya kata ba kikwa banta siali ya kalawai jongi kikun samla pat ya kata ngina maila ni don haka youth congress klaim kano ka expectation na ka party Henry tangkawai bangin syakri ya kari bat kajai bandriu ban syakri ya ki parabriu khamtam ya uduk usuk Henry sensi ba menta kidon kam tangi ki badon tisa ha ka party kongres em ya kata ka jing communication ang ngingi don ki samla jungi han ki man ki konstituensi tingi directly ni connect yaki ni ekran bat ki kumno fisno kumno halor kane jing sala jungi kila diusok jungi kum ka youth congress without any prior information to us but kam dei ka procedure te ban dissolve ya kano ka body hadu banginda yo ya kata ka body thamai ndai pintri kam kumno Teno hi keno habaya deva kani ka jingjia exodus yang ki drill na ka kongres yano keno. Baik. Ki nilai ikat tu haki press haki report jong pi. In keno yano. Ni keno ya kata ka failure jong ka procedure jong ka party. Balai kim sengap ya kita ki jingker pat jong ki nong yalam jong ki MLA ki MDC ban ai presiden ya i bachas pengru baru ki menjur ya yang jom bachas imah pala nengkong iong daka boburom mo daka boburom imah pala iong ba ngam tre ya ka presiden ship ngan kersan be ya bachas PP ayo kata ngingi yo naka yo pule naka kubor jong pi te hadin pat kumbayo tudong pesing hagatu gesni sumi bi la jit presiden ya ima pala te wat hakataru nakal yang jonga hi shimat bat ki member jongi kidon ki member ki bang ni ya lang nang ne pat nga request yang ima pala naman nga don slam ka party nga song tu ki jing atnut ki bayadon ha ka party tengah I request from my side ba ada ka long ka bala pen bitchwai kunrum kanra pat nginsa le hadin ya kita ki khawai dawai mo kumnongin ya khawai ying haba sikimi sikpa kidangnya kelumar jengmot kimia sungtu jengmot te kabha bangin pen bitchwai ka ying kasam hadin bat ngin khot ya kibawan khawai kibawan banbam hakata ka jing khawai jongi in khot tangba nim
Siam lai iya kita baro. Ila sedang ya tentu ila penrung membarkat bahasa kendu beliau sa airport ru penrung beliau sa hotel sa guati ru penrung beliau. They come to the procedure. If I want to be a member of Congress Party, I belong from Motion Road constituency, then I will induct anybody from Motion Road in Motion Road only. Why I have to go to Guwahati? What is the urgency? Pan mentaling may iba kibriu kibala song sa klaro kila sedang ban hai halo itu iap dong ka Congress Party. Katu kan position nasional. Menin nga daya keren bat ki party Congress jonga ki badan hang ki bai atrilum hang motion road block ki ongba. Kene ka hai halo te kamlong pisane. Ni ban tip ba une ubreu jonga Congress te wasu suwan tundro. Ka sistem jongi nadu man suwa. Ban penrung yano membaru ni daya syong ya tai chua pi hab ne embat ka constitution jungi pi hab ne embat ka ideology jungi dada pi ha wan ale ini atre kini am ek lami no naka parti kongres ki ong bakiri ki support banang rukam ki support renda kila mi kine pada kine kele kumne kumtai ban khanglat ban kumtamo ban pendua ka jema eru Lala kita bikin support, balik kan bikin kuat lagi kita. Ailah kan kita support. Bukan dia put satu mo. Harai ki yala kumne kumtai kaman pau bang. Kine ki bami kimde ki support. Kide ki breu ki bah. Ki breu ki badani kal ya ka jinglong bakilak banyalam ya ka parti hai babon kiliang. Te nimlak banlen ya kata. Tingiru idai ki waina kita kum kisok nak sembai. Jom kita ki MLA ki balamino nak ka parti. Kaya bagi kira kumta kung pau ba ni to pagimura ban mino ni mo ban syombat kaya bagi kira kumto kilap kumto penbitar pi ngiro ba ti ong kisupur barang supur di masam no mo ino kumto ki madya pur sato rai kilap kumtai wat ban pairo mo so speaker ban wat ban penduk ki jolom de joki tenang ta padem de tangata ngimla ban len kumboong ba Fernandez sekretari jungi hapor ba ngidan ko to down mo nirap ki prasam lagi jungi ki basa sebar nakajela ka jungi ban ya phone ban berki kuno bangilak ban wan ya lamlem itu ki prasama jungi ki wikistir jela jungi ataupun ye songmet ban met basngi ni ap ki phone call jungi tu ki prasam lagi jungi re om judon weiru MLA kongres jungi uban sengu yangi ban phone lam yangi ban om ba pile ayu mo bale bi tristom dukan kene judon kum kata re anda la jakum nemta baru ki phone yangi kia terwa ngiyos ngikis prasam lagi tua pisah kata ban ari kan jas kem bakuna teter baru ban ai kali kum teter te kene ki baru ka jinglong ka juki ban pau ba ba kambha kin malakum ne mangim de ki baru ka batador bangin suya pe ki im jungi barka barki pisah ringi kwa ban sakri ya ki prasam la ban sakri ya kari ba ka menrew ban sakri ki pa ba hal ka jongi konsi ki jongi hadin ba ngira longkung ta bangila kethu to por bang corona por bangia phone ki prasam lagi jongi ditangkat tu kan ki bahasa phone ngi ki bahasa amusem ki bahasa ya rap ngi ki bubun kiliang ban ajemot kum ki jong ba Himalaya ki jong ba George ki jong ba Charles kim jungi ngi ki samla si phone makapor lagi ki kuwe ki MLA kim ju phone da remta anda ki laya resign ila kune ki samban kro ngi prasam lagi ki blok level ki paper kalau kita nurem ni kum kisam la jong ki barok ki blok ki badan po jong ka kasijang tia ni lerai mun kasi bangin risanyo bangin hap ban yabut ikini kem jong ki badan kemsem ban sakri ki ba ban yalam bar ki ban ai bujumut ngi bakum nang ila ban yalam ya kalau way jong ki persama po jong state baka jela bar ko way nampat kunjuru nang tagari baka jay mun rew Kanungut kini Kung makanungot, ya resign menta kasi nagaligayu kongres. Na kayu Kongres menta hajing sya ngila de benra ya katu ka Xerox mane tambang ngila samit lang bat Xerox bat ki original copy sya office Kongres te lada ngimbak lah namar ki barok ki bawan mane la lais pak tam te ki badan hanti ro ki dangwan
kibadang don hanti ro bene namar ka sakut palat ki ka blok ki bawan na sha southwest Khasi Hills nang tan west Khasi Hills ki sakut hanti yang syurpi te menne try ladang imbak la ki ni adon kumba south pa tam na mentang ban nyaw ya gitu ki bangila sim secretary ro ngila klet pat ngila submit ha ka office congress mene te kat kum kajing yo jing tip jungi i south pa sejro kane kidai tang na Khasi Giant Areas Kini kisah sepak tam kita be tam ki president secretary ne ki don si nala ong ya piba ha ka arpo trik ladap dissolve ya ke congress ladap dissolve kam da kan jo kam da tip ladap dissolve kan ngala keren meneba hato don kumo organization ba ki dissolve swa hadin pat kin jit president kam jidon rek mata kin ya with the existing body they will elect a new body, then after that there should be a peaceful transition. No, Ndrei hakini kisni kimla ya kata kila dissolve ya ke youth congress te undon ki daitang ki primary member jongi ki youth congress.